Uyu munsi Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yabuze yacera n'ayamira ku by'ingabo z'u Burundi n'ubundi zishiriye muri Kongo zicwa. Intambara ikaze iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo yongeye gukaza umurego kuva mu ntangiriro z'Ukwakira 2023, aho igisirikare cya leta ya Kongo gihanganye n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku bihugu bitandukanye n'abayobozi babyo. Magingo yagezweho nuko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ari guhatwa ibibazo n'abenegihugu ndetse n'abayobozi batandukanye bari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, bamubaza uburyo abasirikare b'u Burundi bakomeje kwicwa muri Kongo, abandi bagafatwa mpiri bari kwirasaniro kandi igihugu cyabo nta ntambara kirimo. Ni ibintu Perezida Ndayishimiye yananiwe gusobanura kuko birimo ubwiru bwinshi n'amabanga n'ubundi atasobanurira habona. Nyuma yo kubona akomeje kuryumaho, umutwe wa politiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe MAP Burundi Buhire wasabye Perezida Ndayishimiye n'ubundi gushyira ukuri ahabona, abaturage b'u Burundi bagasobanukirwa ibiri kubera cyangwa se ibiri kuba ku basirikare b'icyo gihugu bakomeje n'ubundi gupfira mu ntambara ikaze iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo barwanira igisirikare cya Kongo. Amakuru avuga ko leta y'u Burundi n'iya Kongo basinyanye amasezerano y'ibanga avuga ko Perezida n'ubundi Ndayishimiye agomba koherereza Perezida Tshisekedi abasirikare bamufasha mu ntambara ahanganyemo na M23, maze leta ya Kongo nayo ikishyura n'ubundi u Burundi akayabo k'amamiliyoni y'amadolari. Ngayo masezerano yavuga ko ingabo z'u Burundi n'ubundi zizajya zirwana zambaye n'ubundi impuzankano y'ingabo za Kongo ku buryo umuntu atabasha kubatandukanya. Umwe muri abo basirikare b'Abarundi bari kurwana muri Kongo bafatiwe na M23 ku rugamba aherutse gushyirwa mu itangazamakuru asobanura uko n'ubundi bahagurutse iwabo mu ndege kugeza bageze muri Kongo. Yavuze ko bavuye i Burundi n'ubundi bahawe misiyo yo kurasa kuri M23 bafatanyije n'igisirikare cya Kongo ndetse ko ibikoresho n'ubundi babisanze muri Kongo. U Burundi rero busanzwe bufite umutwe w'ingabo n'ubundi muzoherejwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zijye gufasha kugarura ituze mu burasirazuba bwa Kongo. Guca ruhinga nyuma kwa Perezida Ndayishimiye kohereza izindi ngabo zo gufasha iza Kongo gutambamira ituze n'agahinge byari byaramaze kugarurwa n'ingabo za EAC byateje urunturuntu mu karere ku buryo n'ubundi abasesenguzi bavuga ko bigiye kurushaho gukomeza ikibazo aho kugikemura. Nanone kuba Perezida Ndayishimiye ari uri kwenyegeza imvururu mu gihe yakabaye n'ubundi arajwe inshinga no gufasha kugarura cyangwa se kugaragaza n'ubundi inzira ikwiye mu kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo nka chairman wa EAC, biratuma ikibazo kirushaho gukara. Ongera umujinya w'abanyekongo bamaze iminsi bigaragambya basaba ko ingabo za EAC zibavira mu gihugu, ndetse bikanazamura umujinya w'imiryango y'Abarundi ikomeje kubona abana babo bashirira muri Kongo nta ntambara igihugu cyabo kigeze gitangaza ko kirimo. Ibyo kandi biratuma abatutsi b'abanyekongo bakomeza gutakaza icyizere kuko n'ubundi agahenge bari baratangiye kubona bibwira ko bugiye gucya kabiri karimo guhungabanywa n'amahanga yakabaye n'ubundi abakiza ubwicanyi n'itotezwa bakomeje gukorerwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Niba M23 rero yari izi ko n'ubundi hanganye n'igisirikare cya Kongo n'indi mitwe yitwaje intwaro n'ubundi yakiyunze irimo FDLR ndetse n'abacancuro b'abanyaburayi, hakabaye hiyongeraho igisirikare cy'ikindi gihugu, icyizere cyo kurinda ubuzima bwa bene wabo bari mu kaga kiragenda kiyoyoka. Nubwo M23 atari agafu k'imvugwa rimwe, ntifite n'ubundi ububasha bwo guhangana n'ibihugu bibiri, u Burundi na Kongo. M23 rero imaze iminsi isohora amatangazo yamagana ingabo z'Abarundi ziza kwivanga mu bibazo by'abanyekongo ndetse zikifatanya n'imitwe yitwaje intwaro igaragara kenshi mu bikorwa byo kurasa n'ubundi inka z'abatutsi b'abanyekongo, kubatwikira amazu, kubasahura no kubica. Igisirikare cy'u Burundi nacyo cyasohoye amatangazo kivuga ko n'ubundi kizirwanaho mu gihe bibaye ngombwa, ukibaza uzaba yagiteye kugira ngo n'ubundi kirwanaho kandi ingabo za EAC n'ubundi zaratangiye kurasana. M23 rero yongeye kwigarura imbunda mu mpera za 2021. M23 yongeye kubura imbunda mu mpera za 2021 nyuma yo gutsindwa muri 2013 igafata y'ubuhungiro, aho abarwanyi bayobowe na General Sultani Makenga berekeje muri Uganda, naho abanyapolitiki bayobowe na Jean-Marie Runiga bahungiye mu Rwanda. Abahungiye mu Rwanda batujwe mu nkambi y'agateganyo n'ubundi iherereye mu karere ka Ngoma ho mu burasirazuba bw'u Rwanda kure cyane y'umupaka wa Kongo. Mu bihe bitandukanye rero bagiye bandika inzandiko zisaba leta ya Kongo kubafasha gutaha bagasubira mu gihugu cyabo nk'uko n'ubundi byemeranyijwe mu masezerano atandukanye. Ku rundi ruhande ariko abahungiye muri Uganda bongeye gufata intwaro muri 2017 berekeza mu mashyamba ya Kongo basaba ko n'ubundi bakubahirizwa amasezerano y'amahoro atandukanye leta ya Kongo yasinyanye na M23 agamije gucyura impunzi ndetse no gushyira abarwanye bayo mu ngabo za leta.
leta ya Kongo yakomeje kuvunira ibiti mu matwi kugeza ubwo M23 yananiwe kwihanganira ku gasuzuguro ikitabaza ijwi ry'imbunda ngo yumvwe. Amahanga rero yasabye ko leta ya Kongo n'ubundi yaganira na M23 bagakemura izo mvururu zibera mu burasirazuba bw'igihugu. Abayobozi b'ibihugu byo mu karere Kongo iherereyemo nabyo hirya no hino ku isi n'ubundi bagiriye Tshisekedi inama yo kwimakaza n'ubundi inzira y'ibiganiro, akicara ku meza na M23 bagasasa inzobe bagakemura ibibazo bafitanye nk'abene gihugu. Gusa Tshisekedi n'ubundi yabiteye twatsi ndetse ahitamo kwitabaza inzira y'amasasu. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wafashe icyemezo cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo hagamijwe n'ubundi guhagarika imirwano kugira ngo abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro bashyirire ubundi birwanisho hasi baganire na leta, bamwe basubizwe n'ubundi mu buzima busanzwe abandi bashyirwe mu gisirikare cya leta. Abarwanyi ba M23 bubahirije iby'amasezerano ya EAC yabasabaga bava mu bice bari barafashe, gusa igisirikare cya Kongo nticyubahirije ibyo cyasabwaga, ahubwo cyahaye ibikoresho imwe mu mitwe yitwaje intwaro kugira ngo igifashe guhangana na M23. Imirwano igenda ifata indi ntera byageze naho ingabo za EAC ziraswaho ndetse umunyakenya umwe yahasize ubuzima naho abanya-Uganda babiri n'ubundi barahakomerekera bikomeye. Ubu rero urakomeje kwambikana ndetse M23 irakomanga ku marembo y'umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Igisirikare cya Kongo kirifashisha imbunda ziremereye n'indege M23 nayo n'ubundi igakomeza kugaba ibitero shuma. Amakuru avuga ko M23 imaze kwigarura ibice byinshi byari bimaze iminsi n'ubundi bigenzurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse ubwoba ni bwose ko uwo mutwe ushobora gutuza umaze gufata umujyi wa Goma. Gusa nanone nk'uko tubikesha ikinyamakuru igihe FARDC na Wazalendo bakozanyishaho 6 basiga ubuzima. Abantu 6 n'ubundi baguye mu mirwano yashyamiranyije abasirikare bo mu ngabo za leta na Wazalendo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano yabaye kuri uyu wa gatandatu nyuma ya saa sita n'ubundi mu gace ka Munengwe mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Goma. Icyatera iryo subiranamo rero ntikiramenyekana. Umwe mu nzego z'umutekano utashatse gutangaza imyirondoro ye mu itangazamakuru yavuze ko n'ubundi abasirikare bo mu ngabo za leta bagiranye amakimbirane na Wazalendo birangira barasanye. Ubuyobozi bw'ingabo mu gace ka Goma ntacyo buravuga kuri ayo makimbirane n'ingaruka yagize. Ubusanzwe FARDC na Wazalendo bafatanyaga n'ubundi kurwanya M23 uhereye igihe imirwano ikaze yongeye kubura igihe gito gishize. Hagati aho kandi Tshisekedi n'ubundi yashimangiye ko ingabo za Loni n'iza EAC zigomba gutaha. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru igihe, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko igihe kigeze ngo ingabo z'umuryango w'abibumbye n'ubundi zishinzwe kubungabunga umutekano muri iki gihugu MONUSCO ziyamaze imyaka igera kuri 20 n'iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ziyamaze umwaka umwe zisubira mu bihugu byazo. Ni bimwe rero mu bikubiye n'ubundi mu mbwirwaruhame yavugiye mu nteko ishinga amategeko kuri uyu wa 15 Ugushyingo rigaragaza aho igihugu gihagaze. Perezida rero Tshisekedi yagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu bice bimwe na bimwe by'igihugu, avuga ko ari byo byatumye n'ubundi ashyiraho ibihe bidasanzwe mu ntara ya Ituri ndetse n'Ikivu y'Amajyaruguru. Uburyo bwihariye bw'imitegekere y'igihugu rero aho abayobozi ba gisivile basimbuzwa ba gisirikare ngo bwagize uruhare mu kugarura umutekano mu duce tumwe na tumwe muri izi ntara no guhashya n'ubundi magendo mu bucuruzi bwambukiranya imipaka n'ubusahuzi n'ubundi bw'umutungo kamere, bivuze ko bigirwamo uruhare n'ibihugu by'abaturanyi. Ku rundi ruhande ariko n'ubundi imirwano ihanganishije ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 ikomeje n'ubundi gusatira umujyi wa Goma muri iyi minsi. Muri iyi mbwirwaruhame rero Tshisekedi yashimangiye ko ingabo z'amahanga ziri kuri ubu butaka bw'iki gihugu zigomba gutaha. Yavuze ko igihugu n'ubundi kiyemeje kugirana amasezerano n'ibihugu bifite amateka ajya gusa kugira ngo bigirane ubufatanye mu by'ubutasi n'ibikorwa bya gisirikare. Atanga urugero ku bwe FARDC yagiranye n'igisirikare cya Uganda mu rugamba rwo guhashya n'ubundi abarwanyi ba ADF n'ibyatangije n'iki gihugu cy'u Burundi mu gutsinsura inyeshyamba za Red Tabara. Uretse MONUSCO, Tshisekedi yatunze agatoki rero ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba avuga ko n'ubundi zigomba gutaha ndetse ko kuri ubu hakaba hari kwigwa uburyo n'ubundi bazashyirwa mu bikorwa. Mbese hose ariko leta yavuze ko n'ubundi zitagomba kurenza itariki 8 Ukuboza 2023 zikiri kuri ubu butaka nyuma n'ubundi yo kuzinenga umusaruro. Gusa nanone umugambo hari ni wo kwinjiza ingabo zo mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC mu gihe ingabo z'u Burundi n'iza Uganda ntacyo zivugwaho.
Ingabo za Uganda rero zinjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Gushyingo 2021 zigiye gufatanya n'iza leta muri operasiyo yiswe Shujaa yo kurwanya inyeshyamba za ADF zikomoka muri Uganda. Ingabo z'u Burundi rero zinjiye nyuma y'amasezerano yo gutabarana Tshisekedi na mugenzi we Evariste Ndayishimiye bagiranye muri Kanama bitazwi neza imiterere yayo. Magingo ya M23 rero irashinja gufatanya n'ingabo za leta FARDC, FDLR, Nyatura na Wazalendo ndetse imaze iminsi yerekana bamwe mu basirikare bazo yafatiye ku rugamba. Umugambi rero wo kwirukana ibyiciro byombi by'izi ngabo nugerwaho nk'uko n'ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa bubivuga. Ingabo za EAC zizahita zitaha mu minsi 12 imbere y'uko amatora aba mu gihe n'ubundi impungenge z'umutekano muke muri Kivu y'Amajyaruguru ari nyinshi. Iyi ntara rero ya kabiri ituwe n'abantu benshi bagera kuri miliyoni 3 bagomba gutora ibishobora gutuma amatora atazashoboka muri teritwari ebyiri zirimo Masisi na Rucuru kubera n'ubundi birwana ya FARDC na M23 kuva mu mezi menshi ashize, ndetse ibikorwa bya komisiyo y'amatora kuri ubu byarahagaze nk'uko perezida wayo Denis Kadima yabivuze kwa 13 Ugushyingo.